Nigeria do minela ka do kasula doron ko affaire la malikona la kibara ni sarama ulu ko ne ayre ka fo ko e tratado marsikalo claim ban gele nyama koro yem police mo ka ulu kon to uga lakana barawla ina fo direction régionale de la police oye anyini u fe chuko yamna ko uga lakana barala u kon ka uga glito hotel u konna ka to ka odo maka ka ulu re kon fene e jatemne lakana u mun konna la ore hukum konala ni police nunu ulle tara e falaje sokoro ye jinwa hotel do kon be no kata o konala kata usena yala en no kasigi o kon tamare konala e u kon ye chedo e ni o nyela e kon ye esiga do ulula o kama u kon ye ni chay kon wile ka sega segel do kon tenku ala chay ale kon minale ka se police so kon na u tara soro seba munu kon ba kuna ulu kon tekele sabla Côte d'Ivoire jamana ye passeport ba kuna ale ni Nigeria ye carte o era kon fene photocopie kumbe akuna ni ale ma kele o de photo kumbe ni bela jelenga ninje ale ni police ulu kon ka sega sega ni kon ko fe police sola o ko fe u klana kana che aka hotel chambre kon la ka sega sega do kon keno u kon tarabo aka glanju gor la kon ka kata soro ko cocaine o capsule bina ni shegi kon be no ni atagala je ko o kon ferele o kon bebe se fa wari million ngan shegi ma ale ni wake be ni wabi yoro ninje ale kon ka nya falula ko ale kon ye ni franu ka ulu kon be dugo akono la fo mali kon la yanno ulu kon ye aka konya di sigida worna ye kriblon tigila mogoma ani nyangilim ka o gadaka ka wala na ka fa ambe wati mine ko sa ulu kon ye ni che kon ni blaka da kasola soni aka critique dun kon che ga ali bi ko police nunu ul kon be uga sega sega lu kon na wala sa ni che ani mamun kon be ni bara kon ke mali kon na la tega be sega da ul kan juga amna ambali ma woni ke waro ne ko mambulu ka da ul kan ani che aka kulma jara aka be anyo kana were